Tala whalava e le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Fast food walu I tu lale umi o le te ma le tau fia o ngā luenga le vasenga o fō mai si nia, ai wha pe ai ma fō mai nifo o le o ngā lue I wha le mai o le maa lo, po o le mata ngā luenga o le soifua maa lolo ina. Tusa ma le ono afe la whai o fō mai wha pe ma fō mai nifo o le o fia I lea te na amata mai le vai wanga o le po ono po, mai o le awha a wawai se I o I le tūnai se futbole lua, I le vai wanga o le po o le aso lulu a tae ao, le aso luas fulma le wha o se tema. Ua mafua le te ele nei fo mai, ona ele I maua lava se taunu unga mautu o talanoanga I le vā male mta ngā luenga, tusa o lātou tu tongi. Whaelo mai a whaanga solo ai le te ma le tau fia o ngā luenga fo mai, o iai fuafuanga mō le wha wawina pēa, o au nanga mō le wha asawina o le soifua o ngase o lo o tau fia I tonu o whale mai. O le whaaiunga sui au ai o le sosa iete le nei fo mai, na ioe na ai le valus fulipa pasene o sui le whaia leo lea te mō aso e lua, pei ona amata mai ai I le po no po. Ua tu ina mai se lapata inga le whalapo tonga o le Alzheimer's New Zealand I le tūlanga ma tautia o le sa uni o loo ye nei New Zealand I le sitia mau nunga leo la whai o tangata maua maa fia I le mai whaingata o le dementia. Whaelo mai le whaatun sili o le Alzheimer's New Zealand o Catherine Hall o atu I le tausanga I lua afe lima se fulu ua sili atu I le whaarua ina le awha inga o tangata e maua I le maile nei o le dementia I le tonu o New Zealand atoa. O le taimi nei la waia e walu se fulma le tolu afe le awha I tangata o lo soifua ma le nei mai o le dementia mai o fuafua ina o le asitia le awha inga I le se lau fitu se fulu afe I le tonu o leisi a luas fulu lima tausanga o luma nai nei. O le nei la pata inga ma le whala mautonga le nei ua whiaunga ma le whala waitele ina mai o le lipoti e tusa o le wha mai le nei le larolangi a toa le World Alzheimer Report 2025 le o lo wha mamafa ina ai le tāua o ngā luenga whaatino I le tonu nuu po le community e so soni ai I tangata e a fia I le dementia. Whaari ai hall o le temi nei e se furuma le fitu la whai o por kalame ma au nanga whapea o loo ye nei e lango ina ai tangata ua whai nei le wha mai le nei ai peitai e le o lava le se leni a toa fwoi male au whai ngā luenga o loo whaatino ina ia au nanga I tu o New Zealand. E manatu le tamata I whaatonu e tu sa ma le toru se fulu afe le a whai o tangata e mauti noa e matua mana o mia lava ia lea au nanga ona o afianga o le dementia o lo whea ngai mala tau. O le teimi nei o lo whaatarsanga inai e le Alzheimer's New Zealand ia se vai ngā tupe whaau popo mō lātou ngā luenga whai I le tala whaaretau o tu o le tupe a le malo mō le tausanga whau lua afe luas fulma le ono. Ua whaasila sila mai e le malo so whaatasi o le a whaalu se vai ngā tupe e whaase lau se hulu tolu miliona tā la e whaalele iai whale a onga maala ngā oa e whaatino ai a onga I le tonu o le atunu a toa. O le 5.8 miliona tā la o le a whainga a toa le nei e whaase lau se hulu tolu miliona e whapea o se vai ngā tupe whau ua whaatatauina mō le lama wha moe moe. O le pandemia ia Christopher Luxon ma le minista wa onga o Erica Stanford na o la ua whaailoa whaalawa I tele leo fuafuanga I se sauninga I le onga o le Albany Junior High School I le afiafio le songa fuan nafi. Ta ua ai le minista o onga o Stanford o le neise leni e te tau o na whaonga ina ia onga I le taimi o le tuuanga o le tau mawhanawhana e whaalele iai o lātou whale onga ma isi vaenga o loo mana umia e a onga te itasi. Ua pa ui fo I se tūlanga o pito maua lalo I le tonu o le 5 tausanga ua mawai atu nei. Le tūlanga tali tonu ina o le tamau ainga o le tunu u e le au fai businessi ai moise I lātou e inivesi a lātou tupe I le tonu o New Zealand.
nei loa le tūlanga i le tau unga o se suenga fau ua whaalawa i te leina mai le whale tupe le ASB Bank. O lo o manino ai o le toru maasina le ana wha uma ia iuni na pa uai i le tasi i le pasene i le tailitonunga o lātou ia i le ono whaale leia o lātou university i le tausanga o lumanai. Whaatu se le iwa pasene le sa iai i leisi kuata o mawai. Whaalia i le ASB Bank o se tūlanga o pito i maua lalo tele lea taru mai le kuata lona tolu o le tausanga i lua afe lua sefulu i le taimi a ove vela le wha mai o le COVID se fulu ma le iwa. Whaalia ai le li ofisa sinia tau le tamau ainga le ASB o Chris Tennant Brown. Tele mafuanga o lea tūlanga whaale tonu e au fi ai whaafi tau li tau le tamau ainga i tūlanga whaale vāo malo ai whapea ai fōi mo te tonu lava o New Zealand. Nei e tau fōi o le ono masina ua mawai atu nei sai longa o na tele ai whaafi tau li ona o la fonga tu tongi o loa tau fe whaatau inga whaale vāo malo whapea ai maisi mata upu whaaloto i whaale e pei o le makieti o mea tau whaale. Ua whaalia ele li pārmia ia Christopher Luxon o le malo o New Zealand e le au ia Israelu po o Palestina ai e nau ina ia maua se file mu i le taua ma vevesi ia o lo tūla i mai nei i lea vaenga o le larurangi. O le nei whaalinga Luxon na talia ne ai i nisi ua o whaafesili ala autus Tala i le songa fua nafi na fesili ai le pārmia pe langolangoina e le malo New Zealand le whaia o se malo tūma oti mō tangata o Palestina. Ta awai e le pārmia e tūma oti lawa i le whaai unga le malo New Zealand i lea mata upu. Ai o le fesili ta ua i le teiminei pe o le ase whainga o le ama whaiai o na tau fia i a mawhutianga o whea ngai matangata i lea vaenga o le lalulangi ona o le tau i le vāo Israelu ma le Hamas. O le astona i asau nei lea e whaiai le launga alo i ale malo New Zealand i le tonu o le fono tele a malo o whatasi i New York i Amerika. Mai o le minsta le mai whafo i a wawasa mana i a Winston Peters o le asau no ai e folasia le tūlanga iai i ale malo o New Zealand i le mata upu a tole nei i sa e tūtu tonu. E pei ona si le fia o le ua umona whaai lo mai i le malo Australia ai whapea fo i le malo Kanata ma le malo o Peritania tele a to ai ma le malo Falani o nisi ia o paanga a le malo New Zealand. E whapea o le ao lātou langolangoina le whaavaina leo se malo Palestina i le taimi o a lātou fo i launga alo i le tonu o le fono o malo o whatasi i New York e pei ona whaanga solo ai i le taimi nei. Se funu mole iwa tau sanga le matua o se tau le lea ua whaia ne iai mo lianga o le whasioti tangata ona o le maliu o se li i na manua i se misa i Aotearoa i le masina na te anei. To lua tangata na manunua ai le misa i Aotearoa i la so mua o Aukuso mai sa tau fia ai mo tonga fitinga i le whale mai. O se teimi muli ane ai na umai le ola o leisi e to tasi o la awaia lea ua mafua ai mōlianga o whaasanga i le talavole nei e se furu iwa tau sanga le matua. Whaelo mai e le litaita i le leo ia tau fi lau wha amanuia wa e lua o le ofisa suesue o le leo i counties manukau. O se taimi o le so e tūla ia i lea tau lea i luma o le wha amsinonga wha i tū malo i manukau ona o ia mōlianga. E le toi tālo sanga mō lona tuwhinga i le komesina o mata upu tau i tangata malo loli taia, le Retirement Commissioner o loo ie nei, pe a uma i lona taimi i le tuwhinga i le amatanga o le tausanga a sau. Ua lata nei i le ono tausanga tālu ona tūle mai i le tuwhinga le nei le tamaita i ngo i a Jane Wrightson, mai na ia whailo mai a whapea, e le toi tālo sanga o ia mō le tuwhinga, pe a umalon taimi o loo iai nei. O nisi o ngā ruenga te tele sa whaatino e le tamaitai, e au fi ai le toi e lau li liwina lea i le tausanga e lua awhi lufu tolu o le tula fono e pūlea ai i anō fuanga mō tangata ua malo loli taia po o le Retirement Villages Act,
Ato ai foi malona una ia malosi o le awawina le de tonu a onga o mata upu tau tupe. Ai moise o lona whautuaina o le sitia lea i le 5% o sa whanga tangata whai ngā ruenga ai whapea ma kompani o na ngā ruenga mō le whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver. Ua whaelo mai ai le ngā whaawetai o le main star piece nisi ma mata upu tau i tangata whaao ngā o loa o Scott Simpson i le ngā ruenga le neita mai tai i le tofinga le nei o le komisina o mata upu tau i tangata ua malolo li taia mai ngā ruenga le Retirement Commissioner. E nai tala mai whawhātua New Zealand, o le sitanga maua e wai nei le tau le visa whai ngā ruenga le malo a Amerika, wai longa o na whaate ia ai le totele o lo whaamoe moe e fia uru whale atu ma whai ngā ruenga ai i le atu nuu. O le asforeile na tenei na saini ai e le pele stene o Donald Trump, ia le polo inga le ua siia nei i le se lau afe tā la a Amerika, le tau o le visa whai ngā ruenga le nei, o le H-1B, le e to tele tangata mai e tunu o le lalonangi e au fi ai ma New Zealand, e talo sanga i ai mo a Vanoa, e whai ngā ruenga ai to tonu o Amerika. O le visa le nei e whaapitoa mo tangata mai whafo e ai to mai ma le leilo lato wa oina e fia ngā rulua i to tonu o Amerika, mo le umi e tolu te usanga, ai e whaatasi o na mawhai o na toe whaafou. O le tausa iai mua i le visa whai ngā ruenga le nei a le United States sa na o le tolu afe 5 se lauta la. Ai o le la o si nei i le se lau afe ta la Amerika, po le se lau fitu se furu afe ta la New Zealand. E whaatapula i le onus furu 5 afe le tusanga, la whai o tangata e mawhai o na tadia ai lalo o le visa, ai e ai leisi luas furuafe whaau pōpō mō tangata e mau lunga atu o lātou whaai longa. E le Pasifika, o lipotia mai le whaamalo si ai o ngā ruenga tau le puipuinga o le saunga le mōu i motu o New Caledonia, a o anga e atu ia atu motu e whaamanatu le nei vai aso e nisi o mea tāua na tutupu i le lātou tala whaasolo pito. Whaelo mai e le komisina maurunga o le malo whalani i le tono New Caledonia o Shakwa Biland o ia fuafuanga e au fi ai le whaato o teleina leo tiute a le vesenga o le leo ma le fita a e whaapea i fwoi maisi ofisa o ngā luenga tau le saonga le mu i tu SS o New Caledonia. Nei e taua o ia tā penanga e sa auni ai mo le aso luas fulfa o se tema o le whaelonga i nai le amata le aso na amata pu le ai le malo falani i atu motu nei o New Caledonia i le tausanga e tasi walu 5 o aso nei o whaingoina o le aso o tangata anu po le Citizenship Day i le tonu o New Caledonia ai o le manatu o tangata Kanaks i o lo fi nau mo se malo tuto tasi o New Caledonia o le nei aso o se aso whaanonoa mo tangata o lea tunu. I Tālonga, i sua ngā siampini le laulangi i Tālonga Awheleti i Tokyo i Japani, ua maua ai le urua i pine a Sāmoa i ia Tālonga te tele. O le taule lea o Alex Rose, na ia maua le pine apa me mea i le Tālonga o le tongi ina leo le puru sala falafa po le discus, o le mamao le na tongi sa whamawina e onus furuono te si iwa ono mita ma na tūlanga tolu ai o ia i le tauwanga. O le nei tau le lea, tolu tau sanga le soifua na ola e Amerika ai o lona tama o se Samoa. O le tau sanga i luafes furulua na ve ai o ia ma tangata anu o Samoa mai sa tau ai mo Samoa i Tālonga le Olimpeka i falani i le tau sanga taluai. Ai o le luafe luas furulua na tūlanga walu ai o ia i sua ngā siampini ale lalolangi i lana Tālonga le nei o le discus. O lana pine na maua i Tokyo i le whaeunga le vai aso, o se pine mua lea ua tauai i le swafa o Samoa i Tālonga nei a le lalolangi. Mai o se li Pasifika mua fo i lea ua whaamawina le maua o sana pine i sua ngā siampini nei
o ta longa awheleti a le lalolangi. I le kopi o le o taunu i au ki lani le wallabies a Aotearoa sa auni ai mo le ta longa mua mo le olpeleki mo le ipu le Bledisloe Cup i le nei fo i tau sanga o le whaia ina leanga o le olpeleki le Springboks i le waa asa taruai e pei ua vea ma whaamaru si au i le au le nei le wallabies i ana tāpet nanga. Ai pei ona si le fia o lea ua luas futolu tau sanga ta na Maui New Zealand le Bledisloe Cup lea e tau wā i ai au e lua. O le tūlai lima i le fiafio le astonai le taimi a mata o le ta longa le nei le malai le Eden Park i le astonai a sau nei luas fulmalifitu o se tema. Ea o telefon da mo le nei tūna.